Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Live. If ufuna ukuhlezi updated ngezinto ezenzala khona la eMzansi, ungasubscribe kuna le channel uphinde uklike ibell for ama notification. Kwi-video yethu namhlanje sibe sikhuluma ngayo lapha uthuthuka Mthembu simazi ngegama lika Nonka khona phana kuZalo. uNonka ungenyama actor amancane khona phana kuZalo. Uzalwe ngayo lapha u1998 nge-28 October una22. Uzalwe khona phana eJohannesburg. Wajoyina Uzalo ngayo lapha unyaka ka2016 ena 18. Usena 5 years ekhona phana kuZalo. So-ke kuney'ndaba ezimnandi zakhe nalapha uNonka ayishare khona lapha social media, uyishare kuwo lapha Instagram waphinde futhi wayishare kuwo lapha uTwitter. So ngithi simbongele phinde futhi simhalalisele uthole i-degree yakhe kuyo lapha i-course ye-drama. Ebefunda khona lapha eDurban kwenye ama-film school. So-ke lezi ndaba ezimnandi for yena lapha uNonka cause usemncane futhi wangena lapha kuZalo emncane and futhi vele umsebenzi nje manje unawo actor khona phana kuZalo. So-ke manje sekuzoba lula kakhulu cause sezokhona ukuthi actor kwamanye ama-drama khona la eMzansi. So-ke umsebenzi wakhe ancomeke nalapha uNonka cause befunda iphinde futhi act ufuture kusiyinto elula. I hope ukuthi uyayibona le mbhalela escreenini cause uchaza yonke into. Usebenzile impela uNonka cause uyabona ukuthi usemncane and naye lapha uphelelani futhi naye wenza same thing. Uyafunda ngapha futhi uya-actor ngapha. So impela kuhle impela ukubona abantu abancane bengena kule industry of actor. Inhle impela into abayenzayo, ungakhohlwa ukuthi ulike and usubscribe if ungazi usubscribe. Danke ngiyabonga.